Портрет, натюрморт, скульптура, графика. Юнер хайлавизем принжен тепритларах кужайлердеші. Шубашкар хула шуралны куне да мухтавлы индерсен шулдалыкне халлаза, чываш юнержизен пірлежеве, теп хулари хальхи юнер центринже савны Шубашкар кура вергелері. Онда выдыр авторын шырытлайшне курма майбур. Праскевити, Владимир Агеев, Николай Енилин, Владимир Шведов, Петр Пупин, Владислав Зотиков. Шак пулдарулы юнержизіне пельменшин да жүк. Экспозиция Чуваш халыхин тада тавадивишлі юнержизен жизіне вырнаштарна. Художник сем іште жизіне халғаландарма күржі регионзен женде келзе жетне. Кулкурава ядарлазам хаманшыне елзігілдім, тада піріншін бірден. Тебір халықысты Елена Леонтьевна Уресметова жизіне елзігілмі ұнны жем күнда Самай вырын ежнаше был чуваш в костюме, да, пуганеземде, тымраны сталаны ишсем шапла чемберден гильне иги художник кунда худшинаши кыжал шаксавна Шубашкар Гурава. Кунда кашни автор вали щеделекле вырын уйырна. Шапла майба кураганзем выл еку художнигын пулдарулыхне туллын хаклама булдараща. Кашни хыне вали менде булин кызыклы дубя. Пал университетінде бірле, тада халін тейін ішлемі бұшлаган университетінде бұрғында. Өзем малалахынде талбынашы, құтшынза хызене вали ұлқытта елешін. Онда чылай сомлы жинзен портрет жіземде бұр, өзене қалаланы ішсемде бұр. Шубашкара халалана картину земде сагалмар. Самахран адыл херне урамезіне хула жиннезіне сынлана. Картину зембе бірлех кунда чываш күнжулебе палаштараган күлебе земде бур. Курав юбау еген піррем житчен ішлейд. Республика Глармвали, Елизавета Цветкова, Олег Цыпленков.